Luhongpamda COVID-19 gi SOP salak sare. Luhongpamdagi COVID-19 sandorakadra haibagi akiba leire. Manipurda COVID-19 na positive oiba miyoy gi masing amadi sibagi masing nongma-nongmagi hengalakle. Sairak asida hauzik Manipurda luhong pantha oirakpa asida luhongbagi thauram leptana pangthorakpa asida luhongbada saruk yariba miyoy ayambana COVID-19 gi SOP phongna thugaibagi thabak maning tawna satharakpadagi luhongpham singdagi COVID-19 laichat ase sandorakadra haibagi akiba yamna chawna leire. Paukse asina koina chatuna luhongphum kayada yengsilluba matamda luhongbada saruk yariba nupa ayambanade face mask sizinaba thengnakhe adubu luhongbada masing hena saruk yariba luhonggadoriba kainagi mamanabising mausing amade nupi ayambana face mask sungsi sizinaramdaba thengnakhe luhongbada saruk yaba matamdasu social distancing thugaiduna aduki matik sagungnana pung ahum marigi matam phamduna saruk yare. Thiziluba asida khanglakkhibagi matung innade hauzik COVID-19 matam asida luhongbada gari likna sizinabagi mahutta mahuksa COVID-19 laktringagi mamangda tawbagum luhongba amada gari yamdrabada yankai hompugi mathakta sizinaba ayamba oire. Maram asina COVID-19 gi SOP salak saba haibadu luhongpham singda oire. Khwaidagi hena kiningai oiribade nupi thinba amade nupa mayumda nupi okpugi thauramna chingba chathaba matamdasu aduki matik mi yamna hupna tinduna face mask uptaba nupi kayana sayom sana tinba haibadu oire. Maram aduna Manipur government ke Home Department na December 31 phauba chanagadaba anauba Standard Operating Procedure SOP gi matung inna luhong kaihongba amade social amasung religious ka mari lenaba thoramsing yamlabada miyoy kundagi hena punba yaroi haidiba ase mapung phana ngakna sarhan pham thokle. Lai thabana imung laina puba ngamme Mirabai sel thokpa thabak singi manungda lai thaba haiba sinpham asisu hauzik matamga yamna chunaba thabak ama oire. Wangkhai yongnang leiraktagi yumbi rembi ama oiriba konsam ongbe Mirabai chanuga aikhoigi paumi unaduna wari sanabada yamna chinglembagi matau utuna khoithumlaba wahida mai pakpa haibasi achoba lamtheng changi haina phongdorakhe. Mahakna lai thaba horakpada yumge mi ayambana mahaki pamjabagi mayokta leiramki haina paudamkhe. Laingaktagi mateng amata laudana mahaki hobby nursery ase ngaside mapung phaba nursery farm ama oire haiba haimanba thokloi. Masa ahumgi mama oirabe Mirabai yum palaba matungda laisu thabagi thabak ase maipuna changsinba horakhe. Matamduda mapuroiba makuboknade kari kananaba lamchinaba haiduna kanna sairamki haire adubu mahakna honamanbadage ngasi asigi thak ase yorakpada imung manunggi miyoi pumbana mahakpu pungning thogatpide haina paudamkhe. Resource laijadaba Manipur state kumbadade Mirabai gumbe imung lising thokpagi tangai phadaba leire. Mipan tangdana hinge haina bukhallabade tawru bathabak khudingmak senthok lambi ngaktane. Narendra Modi na leibak asida paikhatliba COVID-19 gi vaccine gi phibam yengchinkhre ahanba changyeng Modi da yengadawre. Leibak asida paikhatliba COVID-19 gi vaccine gi phibam ngasi Prime Minister Narendra Modi na hakthengna satuna yengchinkhre. Modi na chatuna yengchinkraba mafam sing adude Pune ge Serum Institute, Hyderabad ke Bharat Biotech amade Gujarat ke Zidas Kadilas na paikhatliba COVID vaccine gi phibam ne. Vaccine sing asigi hanba changyeng ase Prime Minister Modi da yengani haina PMO na phongdorokre. Khongsat asiga mari leinana Narendra Modi na institution sing asina paikhatliba thabak thoram singbu thagatpa phongdokhe. PM Modi vaccine develop tawriba scientist singa vaccine gi phibam gi matangda hakthengnana unaduna kupna warisu sanakhe. PM na city ahum tur tawkhiba siga mari leinana COVID vaccine thamnanaba akhanaba refrigerator thamnaba gi thabak laukhanaba wafam su thamkhe. Amaromda ngasi nungtil pung manga phawbugi report yumpham oiraga malemgi oina COVID-19 laichatna siankhiba mi gi masing lakh 13 ga 1,082 samngaga humbudraga taret sukhibaga loinana apunba confirm case crore 3 lakh kun 1,098 ga 492 yaukhre. Laichat asidagi miyoi crore mariga lakh kun ga nipan 1,048 satret maudraga nipan recover tawduna hauji miyoi crore amaga lakh humdra taret
लिसिंग यांखै निपान सहूमगा तरा निपान एक्टिव केस ता लैरे इंडिया की ओइनसु लाइसेट असिना सियनखिबा मिगी मसिंग लाख अमगा लिसिंग कुंथ्रागा तरुक चनी कुंथ्रागा निपान सुख्रे अपुनबा कन्फर्म केस ना लाख मौद्रा हुमदोय लिसिंग यांखै माथोइगा चनीगा कुनमरी दा लैदुना रिकवर लाख मरिफुगा तरेट लिसिंग यांखै मापन समापन होमपु मापन तौबा ngamkhre हौजिक एक्टिव केस ता लाख मरीगा लिसिंग यांखै माथोय सुबना तारा तरेट लैरे डायबिटीज ना नारबा मियोय मिलियन ताराना सिजनरीबा ड्रग मखल अने हार्ट अटैक थोलकपा याबगे सेक्शन वा फोंगदोखरे डायबिटीज ना नारबा इंडिया की मियोय मिलियन तारा रोमना हौजिक सिजनरीबा डायबिटीज की ड्रग मखल अने हार्ट अटैक थोलकपा याबगे खुदोंथीबा वाफम सिंग पल्लदुना US के स्टडी अमगी मतुंग इन्ना फोंगदोरकपदगे सेक्शन थौरांग लखोटपो ओइना गवर्नमेंट हाइरिबा ड्रग अनी असिगे ममल मचांग हाना लेपथोंगनबगीदमक फिरेप लौखिबगा इरोइनना डॉक्टर खरनदे ड्रग असे अनाबसिंगदा प्रेस्क्राइब तौबा लेपख्रे हाइरे इंडिया दा हौजिक डायबिटीज ना नारबा मियोय लिसिंग कया लैबगा लोइनना मालेमगी ओइना येंगबदा लैबाक असिदा लैना असिना नाबा मिसिंग ख्वाइदगी हेना लैरे स्टडी अदुगी मतुंग इन्ना चादा निफुगो हुमदोयगी चांगदा हार्ट अटैक थोलकपा याबगी खुदोंथीबा लैरिबा हिदाकसिंग अदुदे अवांडिया अमदे एक्सटोसनी हाइरे US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ना हाइरिबा ड्रग अनी असे यामना सेक्शन हौगदबा हिदाकसिंगनी हाइना सेक्शन वा फोंगदोखरे हाइरे विंडिया अमदे पियोग्लर खक्ता नतना ड्रग कंपनी कयामना पुथोकपा हिदाक अनी असे हौजिक इंडिया दा योनबगी थबक तौरे मसी नुंगांगनिंगाय ओइबा वाफम अमने मखोइगिदमक सेक्शन हौबाइबसिना यामना मरु ओइबा मरमना मियामदा मसीना खुदोंथीबा थोगहंदनबा होनगनी हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अनबुमाने रामदोस न फोंगदोखे ड्रग्सिंग असिगी ममल मचांग हाना खंगदोकनबा अमदे इशू असिदा मिजेंग चंगसिनबगीदमक मिनिस्टर असिना ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अमदे अतै मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगदसु पाउताक पीख्रे हाइरे ड्रग्सिंग असि हौखिबा चही तरुक असिदा इंडिया की कैथेलदा फंगदुना लागली अमदे ड्रग्सिंग असे ई का हेना पैसिंदुना हार्ट फेल ओहेनबगुंबा साइड इफेक्ट्सिंग थोगहनबा हिदाकसिंग ओइना मियामना खंगनदुना लागलबनी हाइरे अदुम ओइनमक हिदाकसिंग असिना हार्ट अटैक थोलई हाइबसिदे हंदकता पुथोरखिबा स्टडीसिंग अदुना खंगलखिबनी हाइना डॉक्टर मिश्रा ना हाइखि महांगना हाइखि मदुदे US की FDA ना पीरिबा वार्निंग असिदे ई पैसिंदुना हार्ट फेल ओहेलकनी हाइबने हार्ट अटैक थोहनगनी हाइबदी नत्ते तरमाइन की पाउ पीबदा USD 5 मिलियन रिवार्ड लाउथोखरे US सही तरानिथोई की मतुंगदा 26/11 मुंबई अटैक अदुगे मास्टरमाइंड फाननबा पाउ पीबदा यूनाइटेड स्टेट ना USD मिलियन 5 रिवार्ड लाउथोखरे 2008 के नवंबर 23 पाकिस्तान दा बेस तौबा ऑर्गेनाइजेशन LET मुंबई दा मल्टीपल अटैक तौनबा ट्रेन तौरबा टेररिस्ट तरा अदुना द ताज महल होटल द ओबेरॉय होटल द लियोपोल्ड कैफे द नारिमान सेटेड हाउस अमसुंग द चा त्रिपाठी शिवाजी टर्मिनस सिंगदा अटैक तौदुना मियोय चामगा होमपुगा तरुक हाटखिबने टेररिस्ट मापल हाटखि अमसुंग हाइतोम तराता अजमल आमिर कसाब फादुना 2012 के नवंबर 18 कसाब पुणे दा लैबा सेंट्रल जेल दा थौरी यानदुना हाटखि साजिद मीर मुंबई अटैक अदुगे एलिटेस ऑपरेशन मैनेजर ओइना असौबा थौदांग लौखिबा टेररिस्ट असिसु FBI's मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट याउखिबने लैखिद्रबा फुटबॉल की लीजेंड माराडोनाना इंडिया दा लाक्तुना लैरंबा केरला की होटल अमगी का अमा म्यूजियम ओंथोखरे लैखिद्रबा फुटबॉल की लीजेंड डाइगो माराडोनाना कुमजा 2012 ता इंडिया दा लाक्तुना लैरंबा केरला की होटल अमगी का अमा महाकु निंगसिंगबा ओइना म्यूजियम ओंथोखरे सतलिबा था असिगी चैचत 15 दा मसागी अनाबा अमदगे लैखिद्रबा डाइगो माराडोना सही होमपुना हौकिबा कुमजा 2012 ता इंडिया दा लाक्तुना केरला के कानूर डिस्ट्रिक्ट लैबा ब्लू नाइल होटल कौबा होटल अमगे रूम नंबर 309 दा लैरमखिबने महाकना लैरमखिबा रूम असिबो मतम मदुदा माराडोनाना स्वीट हाइना मिंथोल पीखिबने माराडोना निंगसिंगबा ओइना रूम असिबो म्यूजियम ओंथोखिबने निंगसिंगबा याबदे लैखिद्रबा माराडोनाना कुमजा 2012 के अक्टोबर 19 दा कानूर डिस्ट्रिक्ट नुमित निनी की खोंगचत्ता थुंगलखिबने महाकना होटल असिदा लैदुना सिजनरंबा पोलम सिंग याउना होटल अदुना ngasi phauba kaihhandana thamduna lakhibani haire